Chris Cardona kien jaf bil-pjan li kellha tinqatel Daphne Caruana Galizia u kien jaf anke l-prezz li kienu se jitħallsu dawk li kellhom joqtluha. Dan ħareġ minn xhieda xokkanti li ta' Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu fil-kumpilazzjoni kontra l-aħwa De Giorgio fil-każ tal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Min barra l-eks Ministru Chris Cardona issemmit persuna oħra, persuna li kienet tafsew lil Keith Schembri u Chris Cardona u li wara l-qtil marret taħt it-tenda tal-patata. Il-Koħħu qal ukoll li din il-persuna li ma tistax tissemma kienet taf ukoll dwar il-komplott tal-qtil li kellu jseħħ bejn l-2014 u l-2015 li qatt ma materializza. Jien kont preżenti meta George De Giorgio kien jinsisti ma' din il-persuna għal flus tal-qtil taħt it-tinda tal-patata, għal Vince Muscat. Dwar Chris Cardona l-Koħħu qal ukoll li jiftakar li huma tlieta u l-aħwa De Giorgio kienu jkunu f'bar jixorbu fejn kien ikun hemm Chris Cardona. Muscat sar li Alfred De Giorgio kien tant qrib Chris Cardona li l-istess Cardona kien irranġa biex bint Alfred De Giorgio taħdem fil-Ministeru. Vince Muscat qal li darba ra lil Alfred De Giorgio jidħol minn bib tal-ġem f'Kastilja u li hu kien saq lil Alfred De Giorgio hemm madwar 3 darbiet. Xhieda oħra xokkanti tal-Koħħu indikat li sa fejn jafu l-informazzjoni għalilhom ma kienx tiġi biss mill-eks deputat kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta u avukat ieħor, iżda kien Chris Cardona li jipprovdilhom informazzjoni. Anke jekk dan l-avukat li kien viċin Cardona kien imur taħt it-tinda tal-patata jikkonfoffa mal-akkużati.